Srbija, petak 31. Ne? Sveti Luka. Sveti Luka. Ne, ali... Vidjeli zato. 31. Idemo prema gradu. Idemo sa flašom. Ali usput moramo da stanemo kod kontejnera da bacimo flaše. A kontejneri su podeljeni. Sad, koji Boga pitaj. Zeleno za zelenu flašu. Zelene flaše, brown flaše i bele flaše. Bele flaše, tu je providne flaše. Tu se baca samo staklo. O Bože. Gledaj. Znači ja sam na redu da bacam. Juče sam ja. To je pravo švapsko da se sve lepo deli. Odlično, idemo dalje. Dobro jutro. Zima. Ladno. 5 stepeni. Ajmo. 5 stepeni, evo Vesna se umotala. Sad idemo kod doktora da uzmemo test. Rezultati. Luduje uvijek za volanom. Mene je kritikovala kako vozim u Srbiji, a verujte, ona 2 puta je luđa od mene, što se tiče vožnje. 9 i 11. 8 stepeni. Grejalo se malo. Vreme je često. Ja si ne volim. Čekaj, šta sam rekla da znači na istom datumu 31. ali nije petak nego četvrtak, napravili smo lapsus. Mi ili ti? Mi! Ti! Mi! Kako se kaže na njemačkom mi? Bija. Mija! Bija. Bija! Ja. Mi! Bija! A ti? A ti? Du! Ajde idemo ćemo dobiti neki parking koji juče. To je pravi stres. Traženje parking. Kako ti stres kad je odmah tu? To dobro odmah. Je. Ko da vozim traktor čovjek? Je. Kamion. Odlično. A? Bitch backpack, keep my house cars up to date. Got 5 phones with me like I'm running. Znači da platimo da ideš. My money been straight. Što nemamo taj luksus na mobilni? As I balance the Nemamo luksus, taj? Je, a na mobilnom treba imati kredita da bi platio I parking. to je luksus, jeste. Tako da ti se svodi isto, plaćaš ili preko mobilnog ili ručno parking. Evo sad ćeš ti lepo ovo da ubaciš i da presličiš do zeleno. Što meni treba u životu? Izvolite, ajmo. Ja, da Mislim, ujutro. Čekaj, izvinjavam se, čekaj, moment. Ja sam malo ovdje, nešto je tesni, samo što sam. Joj, majko mila. Ajmo. Super. Lange
Ne, bacaj. Ona hoće da nam pokloni to. O, merci. Daj. Evo ako sad smo dobili kartu od čoveka. Sad mora tu da se stavi. Znači, jer smo juče već bili tu, zato je to baš i fair, jer smo juče već platili, a ništa nismo snimali. U tom stilu, znači, do 11:15 imamo foru. Sad je pola 10, znači malo moramo noge u ruke da uzmemo i malo brže da idemo. Ali moja gospođa mora prvo da se zakopča, idemo sad kod doktora za kožnog lekara što se tiče za Aleksandra, da predam rezultati. Još to je auto dobro tamo. Ko što vidite, naš grad je prazan, nema žive duše. Evo, sad Tasa preuzima da ja isto malo se sredim ovdje. Ovo je nevjerovatno. Znači, dan počinje fenomenalno. Pola 10, svi ljudi već se ne radi. A ovdje, teško koji prolazi. Ovo je snimak ponovljen, jer juče je kamera preuzela sama kontrolu, nije mogla da izdrži, pa sada smo došli na isto mjesto gdje smo bili i ponovo. I nadamo se da današnji snimak kamera neće biti odlično. Hvala lepo, čujemo se. Baš je tresa, Tata htjela sam na stepenice, ali ja kažem, mi smo dame, malo da se, što kaže, odmorimo jer posle se umorimo. Idemo sad čas kod doktora. Sad moraš opet. Za moj motor, pokretač, krosanu, ništa. Ajmo prvo listu. Zato što je Tata zaboravila listu, da se vratimo kod auto. Mama žena broji sve što reći. Ali dobro, do auta je 2 minuta, šta je to za nas deče? Dečice? Jeste. Lista je najvažnije jer ovo ćemo opet da zaboravimo, a sutra će zatvoreno praznik, tako da sutra nema šanse nešto da poduzmemo. To je... vidite, da mrtvi konji i niko živo da se radi. Hodamo. Evo. Žena trči, džogira, da bi postigla sve vremenom koji je predvidjela za grad. Vidite koliko je odmakla, ne, džogir pravi. I to sve sa tašnom kao džak. Pod opterećenjem. Lista! Čovjek me zbunio zato što mi dao parking i onda, znaš, ono uvijek držim u ruke, znaš šta? Kako se žena zbunio. Sad smo se otpustili. Ali imamo samo za 11:15 vremena. Što znači? Sad je 20 do 10. Sad je 20 do 10. Krt.
kažem da je ona pogrešila. 31. danas četvrtak, a ne petak. Ja nisam, vidjet ćemo na kameri. More izgrejala nade, more izgrejala, sjajna mesečina, Milanane, sjajna mesečina. More dojne beše nane, more dojne beše, sjajna mesečina, Milanane, sjajna mesečina. Znači, ponovno drugi pol. More vesoj beše nane, more vesoj beše, smiljana devojka, Milanane, smiljana devojka. More puče pušta nane, more puče pušta, pokraj kriva reka, Milanane, pokraj kriva reka. Je li ovo pravo drvo dole? More pobeže Milane, more pobeže mi, smiljana devojka, Milanane, smiljana devojka. More odvede kunane, more odvede mu, Stojan Krivoreča, Milanane, Stojan Krivoreča. Juče nismo bili ovdje, ali danas imamo koru. Želimo da uradimo. Ovako mnogo mi se vrti. Tebi će se vrti do glavi, brate. More odvede kunane, more odvede mu, Fenomenalno. gore u planine, Milanane, gore u planine. More u planine, nane, more u planine, tamo da tu ljubi, Milanane, tamo da tu ljubi. Već su počeli s pripremama za Božić. Ajmo. Sirevi. 1000 vrsta sireva. Mi treba? Znači cene suhomesnatih proizvoda od, Ali juče je bilo ovdje malo više puni. dobro, od €1,20 do najskupljih, ajde kažemo €2,30. Ajmo, Maki. Meso da snimimo.
Znači, meso je 2,5 evra, svinjetina 500 grama mlevena. Tako je nešto i malo jače od 2 evra. Nadzor, svašta, ali je jeftinije meso nego u Srbiji, da napomenem. Ovo su razne vrste hleba. Crni, beli, sa semenkama i ko zna kakvi. Ja, Ljubazna žena, šta reći? kako da ne... Fotki da se trči, da je pokaže šta stoji. Evo, baš to što mi treba, logično je prazno, ali to nema veze. Onda ćemo malo da A to što je prazno je, zove se mleko za kafe, ali ja ću to da sad malo drugačije. improvizuje. Da improvisation, znači ja ću da uzmem sad za moje, šta je najbolje. Sa manje 3% samo. Moja preporuka ti je što manje mlečne masti. Ti si prešla 40. Pardon, 30. Šalim. Gotovo. Manje mlečne masti. Kafe, da. Ovo Precepe. i kafe za bilju treba biti. Kako ono kafe? Pristupimo ja, ovo Sutra pijemo. smo pozvani na slavu. Jeste da je danas Sveti Luka, ali zbog arbajta ovdje pomerili su za sutra idemo kod bilja, odnosno kod familije Božović na slavu. Ali oni ne slave u stanu, nego Pored crkve ima sala, to ćemo sutra da... u sali. I treba nam još nešto slatko, nešto za... Hajde da pokrijemo. Daj da potrošim ova 2 evra sitno, kupim neku čokoladu za onu moju šmizu. Čokoladu mogu da nosim bez mleka, da. Znači, nastavljamo dalje. Sve je lepo cveće, predivno cveće. Moja Dunka bi se ovim oduševila, sigurno. Fantastično. Ovdje mi Vesna. Ovdje mi Vesna. Ovdje mi Vesna. Veliki tržni centar. Mogu ja malo tebi da snimam, a ti da... Eto ćemo Kad ćeš možda? A? Se sećaš? Željina Plac. Da tu se ide na tramvaj u svim podzemljišta, metro. Evo ovako. Može, nema problema. I uvijek ti ovdje piše koja je, koliko minuta ti stiže i na koji peron mora da se ide. Sve će da je snima. Dobro. Idemo dalje. Ima svega i svačega.
Ovo je pečena radnja. Pekare do pekare, yesterday sky. Ovdje se pravo valjda ugovori, zato ovo je to drvo što je taca od gore već gledala. Živo, sve je ovdje živo. Sad ćemo da prođemo. Polako se otvaraju radnje. Ovdje se u 10 sati otvaraju. Jedna butika pored druge. Ovdje ima orhideje. To je novo sad stavili ovdje i cveće. Bonsai. Da, 10 evra. Nije skuplje. Ne. Baš se lepo. To je drvo života. To smo iskjali. Frizerski saloni isto jedan pored drugog. Ovdje je oaza da se malo da sedi, da čita, samo duša želi, da se otpusti. Tu ide ovo sve na 3 sprata i tako malo da meditira i da se otpusti pre šopinga. Sad snima opet. Sve znamo da si snimo. Evo, sad snima. Ajde, stari. Baš tako. Super. Kad kaže da si dobila ovaj jači. Izašli smo iz radnje, pisu. I dobili smo na poklon besplatno, znači, tašna i još jedna mala tašna. Lepo urađeno u spinu kartona tvrdog. Znači može da služi za neke šaleve, marame, šta već ko ima. Sad ulazimo u dem. Dem je nešto poput... Sve se da vidim za Anastinu jedan ovdje. Ima i kod nas dem, ali je mnogo skup. Znači higijena, sanitarije, parfemi, dezodoranci, svašta ne. Ovo moglo bi snimati u nedogled, ali za sada je dosta. Vidimo se. Priče, di smo, koje radnje? Ne znam, wie heißt der Laden hier? Wie? Sorry. Nalazimo se pred Zara. Zara, ko u Novom Sadu. Ovo je specijalno samo za žene ove prste. Sve. Ajde. Samo malo živim. 150 evra.
nastavi sa šetnjom po? Samo je za nas Ninu nešto da vidimo. Inače, ovdje je sve ljudo firmirane, prodavnike, dosta je skupo u ovoj ulici. Znači, jedna košulja 40 eura, pantalone 45, jakne 100, 120, 140. Baš smo bili u Zari. Sati, a mi smo došli u 9:30. Ja ću dalje, dobro? To je sinagoga. Jevrejska crkva. I muzej. Stara je koliko godina? Vekova. Tamo piše. Jako je velika. Tu mora svako da dođe i da vidi holokaust. Tu ima muzej i tačno su dokumentirali šta se dešava. Ovo je Jevreja pokuđena. Sunce. Zamisli. Tu smo bili tamo gde je ovaj znak. Pozadnji smo šetali, znaš. Evo ga Mercedes gore, a danas je četvrtak, ili ste pravili Sveti Luka? Konačno sunca. Biće prodavnica. Gledamo još te usput. Od 2 sata se ide na posao, popodne, odnosno 14:00. Znači u gradu smo od 9 do pola 12 proveli vreme, šetnja po prodavnicama. Nije prošlo, umorili smo se. Sad smo na putu kući. Sad se odmori, pristavi koja mašina,
maše. Zelena. Ajde, drži. Zelena. Ovo je put za posao, kako se kaže. Put prema poslu. Ali moramo još jedan put da odemo negdje pre posla. To znači... Usputno stajanje prije posla da se kupi adapter za radio i karoten ulje. Će mi toplo ovdje? Prilike. Evo ti kakva kuća. Jeste. Netko čovjeka snimati ima da te... Neću da snijem njega, snimam zgrade. Hoću ipak malo i njega da snijem. Ovo je moja najmilija radnja, vreme, tu volim mora u stvari uvijek da prođe. Srce je ubrzeno kuca kada ovuda prolazi prosto. Dođe da naglo stane na kočnicu i da obavezno kupi nešto za psihu. Dobro jutro! Danas je petak, 1. novembar, ne radi se u Njemačkoj. Praznik njihov. Sati je 11 prošlo. 11:15. Idemo u njihovu šumu, kako kaže. Mada šume ima šume. Morali do šume doći auto. Tu je parking. Auta. Sve ovo šume. Ovdje je starta plan je da se vidi ove šume se neko jedno znači ovdje je samo šetalište hoće da šetam, hoće da trči Znači ovo je to je ogroman reon i na drugoj strani ovdje isto još šume. Da se ne kaže... ovi svi što su došli sa automobilima, da li tu šetaju, trče, da li možda praktikuju da prave roštilje. Evo tu zadnji pogledaj časno, ova žena s ovim kapićima u rukama. Privatne kuće sa moje desne strane. E sad, da li ću se ja opet čuti od ove muzike ili neću? Kuće su prosječne. Lepo sređene. Puno prozora. I to prozori bez roletnica. Mene? Daj, daj. Glavna, zove se Vila Hügel, ovdje gore sada snimaš. Sa desne strane neka vila. Sad će da dođe, tu morali smo isto od škole, tu gore. Poslije ćemo na druge strane da vidimo. Evo ovdje. Ovo je hotel, evo ti ovdje. S ove strane je jezera. Znači skreće
je gata da